ka jingeleka jong ka Spain Persia ya ka Belgium la shay kisni step ha por khar baje steng na preng kini ki artili kiri baro artili kiri kilong ki baklan Henry bajipun kan mau ya ka history jong kini kiri baro artili kilayo mateng ya sibun ki jingeleka Persia baro artili kiri te kumban sukan penkan mau mo kumba arpo arsin kilaya lekai kini kiri ke Spain Persia ya ke Belgium Henry dakat arsin la job no da ke Spain ya ke Belgium bat sansin la job no da ke Belgium ya ke Spain nangta sansin kia drone te ban pai pat sa hagani ka ganti ke bomta how news name arajar apun reu ha ka quarter final ke Spain Persia ya ke Belgium manothrai na pedang kini ki arteri kiri lasai step hak por khat ar baje steng banra ya kam job dek egari ke Belgium ne ke Spain te ngathrai na pedang jompi ladang ipet ya ke history mo na do maswa te hoj kala khambun ke Spain bahkan job ya ke Belgium Henry haba pai pat ya gejeng lekai ke bamta baru arteri kiri kilong ke baklan tena pedang kini ke arteri kiri ngimlak bantip ke bakhamla lane ke bansara ya kanam job tang anda ledep gejeng lekai ngi salak bantip namar ba baru arteri kiri kilong baklan nei ban sipen kan mau mo ba ke Spain kala job kumba khat arsen ya ke Belgium bat ke Belgium ke job tang kumba sansin bat sansin kia drone te ban sipen kan mau ke bamswa mo Henry ngin sepet pat ya ke jenaka ke bamta namar ba kini ki arteli kiri la ke Belgium ne ke Spain kilong ke baya klan bat bar arteli sibit step ngin sepet ya ke jenaka ke ba internet apa dan kini ki arteli kiri bat apa dan jupi yela se fiklat ke por saya kan mau ke por ha ke por khat ar baje steng la sai men step te kini ki arteli kiri kin sa kun Persia laya gendu paranar te kajing lakai rukan selong kabae haduk kata bat kaba internet haduk kata te tang kenai ke Brisbane ngin saya sempat haki pada video